Izuzetno mi je zadovoljstvo što smo danas imali priliku da predsjednika vlade Severne Makedonije, gospodina Kovačevskog, upoznamo sa rezultatima, poslovanjem i planovima MTEL-a u Makedoniji. Ja mu ovom prilikom još jedanput zahvaljujem na vremenu i na pažnju koju je posvetio našim rezultatima, poslovanju i planovima. MTEL je za nešto više od godinu dana od kada je ušao na tržište Severne Makedonije sa uslugom satelitske televizije, odnosno, evo, skoro 4 meseca od kada smo ušli na tržište sa uslugama mobilne telefonije. Danas imamo 16.000 zadovoljnih korisnika, preko 16.000 zadovoljnih korisnika. Takođe, izgradili smo mrežu prodajnih lokacija od preko 600 prodajnih lokacija. Danas na teritoriji cele Makedonije su na raspolaganju našim budućim i sadašnjim korisnicima i ove najave su dobre za planove da ćemo se truditi da širimo kako portfolio usluga, tako i da usavršavamo i naše ljude kako bi što bolje pružili podršku svim našim sadašnjim i budućim korisnicima.